In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
Gloria in excelsis Deo. Oremus. Deus qui beatum Ioannem Baptistam suscitasti, ut perfectam plebem Christo Domino prepararet, da populis tuis spiritualum gratiam gaudiorum, et omnium fidelium mentes dirice in viam salutis et pacis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.
Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Isimgħuni gżejjer, għatuni widen, popli imbeda. Il-mulej mill-ġuf sejjaħli, min ħdan ommi ftakar fismi. Għamilli fommi xabla imsinna, taħt id-dell ta' idu ħbieni. Għamel minni vleġġa maħtura, fil-barzakka tiegħu ħbieni, u qalli: Iżrael, int il-qaddej tiegħi, bik jiena inkun infaħħar. U jiena qed: għal xejn inkeddejt u fix-xejn ħlejt saħħti, imma il-ġustizzja tiegħi fil-mulej u l-ħlas tiegħi għand Alla tiegħi. U issa tkellem il-mulej li minn ħdan ommi għamilni għaddej tiegħu biex għandu nreġġa' lura lil Ġakobb u biex Iżrael jinġabar miegħu mill-ġdid. Għax jien kont imfaħħar f'għajnejn il-mulej u Alla tiegħi kien il-qawwa tiegħi. U qalli: tkun ħaġa żgħira wisq għalik li inti tkun il-qaddej tiegħi biex tqajjem biss it-tribù ta' Ġakobb u treġġa' lura il-fdal ta' Iżrael. Jien nagħmel minnek dawl għal ġnus biex is-salvazzjoni tiegħi sa truf l-art tinfirex. Din hi l-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Mulej, int tarbilni u tarafni. Int taf meta noqgħod u meta nqum. Int taraf mill-bogħod ħsibijieti. Int taraf il-mixi u l-waqfien tiegħi. Triqati kollha inti tafhom sewwa. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Int sawwart il-ġewwieni tiegħi u f'ġuf ommi inti insiġtni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. U l-ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek. Meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qiegħan tal-art. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Tieni lezzjoni. Qari mill-ktieb tal-Atti tal-Apostli. F'dak iż-żmien Pawlu qal: Alla lil missirijietna qiegħed il David bħala sultan tagħhom li għalih ta' din ix-xhieda. Sibt il David bin Ġesse, raġel skont qalbi li jagħmel dak kollu li rrid jien. U minn nislu li Alla skont il-weda tiegħu ġib għal Iżrael Salvatur li hu Ġesu. Qabel il-miġja tiegħu Ġwanni der ixandar magħmudija tandima lil poplu kollu ta' Iżrael. U meta kien wasal fit-tmiem il-ħidma tiegħu, Ġwanni qal: jien minix dak li jintom taħsbu li jien, dan ġej warajja, u jien anqas jistħoqli inħolli l-qorq ta' riġlejh. Ħuti, uliedi nisel ta' Abraham, u inti li tibżaw minn Alla, lilna ġejt mibgħut tal-bxara ta' din is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Int tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Elizabetta għal-ilha żmien li teħles u kellha tifel. Il-ġirien u qrabata semgħu li l-mulej wera ħnina kbira magħha u marru jifirħu magħha. Meta imbagħad fit-8 jum ġew biex jagħmlu ċirkonċiżjoni lit-tifel, riedu jsemmuh Zakkarija għal missieru. Imma qabżet ommu qalet le, imma Ġwanni ikun ismu. Qalula ma hemm ħadd li jismu hekk fost qrabatek. Imbagħad bdew jistaqsu bis-sinjali lill-missieru x'rid isemmih u hu talabhom xi ħaġa fuq xiex jikteb u kiteb hekk. Ismu huwa Ġwanni. U kulħadd baqa' mistaġeb. Dak il-ħin stess Zakkarija nfetaħlu fommu, il-sinu inħall u beda jitkellem u jfaħħar lil Alla. U l-ġirien tagħhom ilkoll qabadhom il-biża' u bdew ixerdu dawn il-ġrajiet kollha mal-għoljiet kollha tal-Ludija. U kull min kien jismagħhom kien iżommhom f'qalbu jgħid mela x'għad ikun dan it-tifel. U tassew id il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u issaħħaħ f'ruħu u baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Il-kelma tal-mulej. Mela x'għad ikun dan it-tifel? Ir-risposta għal din id-domanda li għamlu il-kontemporanji ta' Zakkarija, ta' Elisabetta u tat-tarbija tagħhom Ġwanni, ir-risposta għal din id-domanda hija mpittra minn Mattija Preti dan il-Kon-Katidral stupend. Iċ-ċiklu pittoriku tal-Kalabrese huwa sintesi tal-ħajja ta' Ġwann il-Battista u r-risposta għal din id-domanda. Mela x'għad ikun dan it-tifel? Jiena nixtieq noffri riflessjoni qasira għax is-sħana hija tremenda u qegħdin ngħixu l-esperjenza tad-deżert tal-Ludija li fih għamel ħafna żmien Ġwann il-Battista, ma nafx jekk qatt mortu, imma nissuġġerilkom tmorru u minn mar jaf x'qed ngħid. Il-mulej kienet miegħu. It-tifel kiber u ssaħħaħ f'ruħu. U baqa' jgħix fid-deżert sa dakinhar li ħareġ quddiem Iżrael. Dan it-tifel huwa wilt destin u missjoni
magħżula minn Alla bħala sinjal ta' ħniena. Wara kollox l-isem magħżul għalih mill-mulej permezz tal-Anġlu Gabriel huwa programmatiku Joħanan il-mulej ħniena, il-mulej iħen. Ġwanni baqa jikber u jissaħħaħ f'ruħu għaliex ir-ruħ tiegħu kienet għarfet lill-mulej meta kien fil-ġuf. Ta' min niftakru li l-istess Vanġelu ta' San Luqa jirreferi l-ewwel laqa bejn Ġwanni u Ġesu. It-tnejn mistura fil-ġuf tal-ommijiet tagħhom. U għal-leħen ta' Marija, Ġwanni, it-tarbija ta' Elizabetta qabżet bil-ferħ fil-ġuf. Ir-ruħ ta' Ġwanni kienet diġà imsaħħa fil-missjoni ta' prekursur u tiżviluppa fil-maturità umana tagħha li hija ħolqien dirett tal-mulej meta kienet għadha fil-ġuf. Insawwart il-ġewwieni tiegħi jgħid is-Salm 138. U f'ġuf ommi int insiġtni. Inrodlok ħajr għax tal-għaġeb għamiltni. Tal-għaġeb huma l-emejjel tiegħek. U ruħi inti tafa tajjeb. Ma kienx moħbi għadmi minnek meta kont qiegħed insir fis-satra u nintiseġ fil-qiegħan tal-art. Mela Ġwanni il-Battista u jintiseġ fil-ġuf ta' ommu diġà beda l-missjoni tiegħu. Imma din il-missjoni u din il-mixja ta' żvilupp tkompli anke fit-tfulija, l-adolescenza u anke fil-kobor tiegħu. Għaliex Ġwanni jgħaddi minn purifikazzjoni għall-oħra. Mhux biss il-purifikazzjoni tad-deżert, imma wkoll l-umiltà li jgħid mhux jien il-Messija, jiena m'għandix u minix den lanqas inħoll il-qorq tiegħu ġej xi ħadd ieħor warajja. Jiena nagħmmed bl-ilma u jagħmmed bin-nar u bl-Ispirtu Santu. Hemm bżonn li niċkien jien u jikber hu. U l-maturità tiegħu u jissaħħaħ f'ruħu għax dan huwa proċess li fi Ġwanni il-Battista u fil-qaddisin kollha f'kull wieħed waħda minna huwa proċess li jdum tul ħajjitna kollha. Ġwanni laħaq il-perfezzjoni tal-martirju. Dik il-purifikazzjoni ta' min ma jibżax quddiem it-tiranni ta' din l-art u jxandar il-kelma tal-mulej bla biża'. U nafu li Ġwanni kien imsejjaħ iħallas l-ora prezz tax-xhieda tiegħu. Mela kien xut tal-qdusija tat-tarbija ta' Marija waqt li qiegħed fil-ġuf, kien xut tal-mulej Ġesu mal-kontemporani tiegħu
u jindikalhom dak u l-ħaruf ta' Alla li jneħħi nubiet tad-dinja. U kien xut ukoll f'mewtu vittma innoċenti għal-verità. Issaħħaħ f'ruħu. Ejjew nitolbu l-grazzja li aħna wkoll li nħallu l-mulej isaħħaħna f'ruħna. Irridu ngħaddu minn diversi proċessi ta' purifikazzjoni biex aħna niċkienu fl-egoizmu tagħna, fil-pretenzjonijiet tagħna, fl-ambizzjonijiet tagħna, fil-narċiżiżmu tagħna u nħallu lilu jikber. Hemm bżonn li niċkien jien u jikberu. Eccellenza, vorrei spendere una parola di benvenuto. Grazie per la sua presenza in mezzo a noi oggi, mentre celebriamo la festa titolare di questa concattedrale, il patrono dell'ordine. La piccola riflessione che ho appena condiviso è proprio ispirata da quella frase dal Vangelo di Luca, dove l'Evangelista dice che Giovanni continuava a crescere e ad essere fortificato nello spirito, nella sua anima. Lui che è chiamato già dal grembo a diventare testimone della santità del figlio che Maria portava in grembo, perché appena sentì la voce della mamma di Gesù, sussultò nel grembo della sua mamma. E così la sua prima testimonianza è in gremio, non ancora nato e già comincia ad essere testimone della santità del Figlio di Dio. Ma lui da grande deve indicare il Messia. Questo è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Si purifica dicendo che deve lui diminuire per far crescere Gesù. Gesù deve crescere, io devo diminuire. E arriva alla perfezione della testimonianza con il martirio, con la vocazione di testimoniare fino all'effusione del sangue. Noi vogliamo ringraziare il Signore per questa testimonianza di Giovanni, il Battista, ma vogliamo anche pregare perché anche noi siamo purificati, fortificati nello Spirito, perché siamo luce per il mondo, sale per la terra, testimoni dell'Evangelio di Gesù. Credo in unum Deum. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum,
Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum, de Deo vero. Et propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ab dexteram Patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, et Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum. U tieżis nitolbu bl-umiltà lill-Alla l-Missier li wera l-ħnina kbira tiegħu meta bagħat lil San Ġwann Battista bħala prekursur ta' ibnu u ngħidulu mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej, int qaddis lil San Ġwann Battista meta kien għadu fi ħdan ommu Santa Elisabetta biex juri lid-dinja lill-ibnek Ġesu bħala ħaruf Talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Iqaf mal-Knisja tiegħek, hija xxandar il-ħtieġa tal-indiema l-maflu tad-nubiet jekk irridu niksbu s-slim ta' dejjem. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej, intrit lil San Ġwann Battista ikun il-profeta tiegħek li jmur qabel ibnek Ġesu biex jeħħejjilu triqatu u jarra fil-popli kollha bis-salvazzjoni ħirġa mill-qalb ħanina tiegħek. Wettaq il-ħidma ta' dawk kollha li inti ssejjaħ biex imorru fost il-ġnus li għadhom jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxu l-passi tagħhom lejn is-slim tiegħek. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Mulej, meta San Ġwann twieled int ħallejt il-sin missieru Zakkarija biex ibirkek u jrodlok ħajr.
Għatina l-lum aħna wkoll nissibu f'dan ir-rat ta' ħajr tiegħu għal-ħnina tiegħek li jogħġbok tibatilna lill-ibnek stess biex isalvana u jdawwarna fil-mixi tagħna fost it-taqlib kollu tad-dinja tad-dnub. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Mulej, l-anġlu tiegħek lil missier San Ġwann ħabbarlu li ibnu kien se jreġġa' ħafna minn ulied Iżrael lura lejn il-mulej Alla tagħhom. Kun ma daw kollha li inti ssejjaħ għall-qadi tal-Ministeru tal-ħbiberija miegħek biex bl-istess ħeġġa ta' San Ġwann jaqdu l-missjoni tagħhom ħajħabbu mill-ġdid il-midinbin miegħek fis-sagrament ta' rikonċiljazzjoni. Mulej mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim. Mulej Alla tagħna birek il-poplu tiegħek u bl-interċessjoni ta' San Ġwann Battista li ħejja triq għal-ibnek mexxi l-passi tagħna fit-triq tas-slim l-istess Kristu Sidna. Orate frate sut meum ac vestrum sacrificium, acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Tua Domine muneribus altaria cumulamus,
illius nativitatem honore debito celebrantes, qui salvatorem mundi et cecinita futurum, et ad esse monstravit, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum est equum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum, in cuius precursore Beato Ioanne, Tuam magnificentiam collaudamus, quem internatos mulierum honore precipuo consecrasti, quim num nascendo multa gaudia prestitisset, et nondum editus exultasset ad humane salutes adventum, ipse solus omnium prophetarum, annium redemptionis ostendit. Sed et sanctificandis etiam aquae fluentis, ipsum baptismatis lavit auctorem, et meruit fuso sanguine supremum, illi testimonium exhibere, et ideo cum celorum virtutibus, in terris te iuditer predicamus, maestate tue, sine fine clamantes. Vere sanctus es Domine, et merito te laudat, omnis a te condita creatura, qua per filium tuum Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sanctiro operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum tibi congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum oblatio munda
offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera que tibi sacranda de tulimus, eodem Spiritus sanctificare dinieris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim qua nocte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur. Simili modo postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemoratione. Mysterium Fidei. Memoro sigitur, Domine, iusdem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed et prestolantes alterum eus adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et agnoscens ostiam cuius voluisti immolatione placari, concede ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritu eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus, inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, et cum electis Tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, cum Sancte Ioanni Battista et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidemus adiuvare. Ec hostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine atotius mundi pacem, atque salutem. Ecclesiam Tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare dinieris, cum famulo Tuo Papa nostro Francisco, et Episcopo nostro Carolo, cum Episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Voti suis familiae quam tibi a stare voluisti, ad stare propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens Pater miseratus coniunge, fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum beninius admitte, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perenniter satiema, per Christum Dominum nostrum, perque mundo bona cumta largiris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere,
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris. Ut ope misericordiae Tue adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Quia tuum est regnum et potestas et gloria in saecula. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue, ramque secundum voluntatem Tuam, pacificare et coadunare dinieris, vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Offerte vobis pacem. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cena magni vocati sunt. Domine non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
puerquinatus est nobis, plusquam profeta est, hic est enim de quo salvator ait, internatos mulierum, non surrexit maior Ioanne Baptista. Oremus. Celestis anni convivio refecti, quesumus Domine, ut ecclesia tua sumens de beati Ioannis Baptiste generatione letitiam, quem ille prenuntiavit venturum, sue regenerationis conioscat auctorem, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.